naga kuki and the Torise, haying travel agenda la di ko travel agenda if lagta di naga kuki amata moigini general zitwanle uni si may clear in a way kangwam jange idea of manipur si puganda ko si kayak tanaba mong the sakar na laws enforced to be them never hadi akoi samna nga si je ai si mete mo ina ai general ni ai gi agenda bala kanda ngasai Thadou ga tamo ke no se asang tamo asang usiki tangkul jiga moi anina amo ina pulaga ai ngonde attack tor ta ba aina naga tangkul ga pulaga Thadou de attack tor na ba sakar na sinje ga damne se moi gi politics na sondara padai ni si na de wari ne akoina ozajang yamba akoina akoi gi ground level the puloi se aita so kwa politically di yone what is going on with the government politically di yone ibani di pungi da ya ba aina mo phamgi ba ai di fa ai di guite wari jana ro ai di usi ITLF ki kano gilja wajong da mai matak da ina FIR 0 FIR ma to le ba akoina wai train bo kon tam da kui de du tam da July 2023 mo do male ko matam NBN na CMO ko akoina first railway line la kanda mana yam provocative statement ham thole ba railway sida nomai pusan gre adu pusan arms and MO has been carried na police FIR file to ma ngasi bo mo da question to we have detail am to like ba ai adu ne ba ina ai saka da ina government ne biswas lai te ai je maram di hoji lai ba situation sida naga gi ama kuki gi ama adu so yam haining re kuki yam ene pe ya ro hai ba jaga sigi mi mana deputy CM or kanda akoina sa ye solution porok pagi level bauda assembly sida not even an hour not even 5 minutes pau khana gi deba akoi MLA sing jina ko whatever has been discussed is regarding the infrastructure job creation development yaeba but akoi development je community level the develop tok ja di yagra ai ni equal development ai je kana no laur ja akoina na to doi tadi uji leiba deputy CM ani sina Imphal Valley manungda deputy CM amajina Imphal Valley manungda laktabida mana paiba department RDN PRG implement to paganda akoi satisfy oira na to oira question am leiba se ko territorial council RDN PRG ni adagi ngasa ye ma akoi uji leiba ADC ohum ne lei se RDN PRG ni ko forest bange akoi gi kanona nagai chinau na pai le re adu tadi ngasai gi akoi de leiba ngasai gi ga tare agi base forest ki clearance phangidra guite kano se nangi German road se kano to RDN PR na tawaga PMGSY through gi samjan gidra different infrastructure manipur thuai we among the infrastructure semgal kadra ai je ai gi thamoi de phawjai mayam phobiram de ya ba ko ai na blame to je nemsa kip ge direct blame to bonate ko forest minister de blame to bonate ai na blame to je assembly de ne ba the assembly is not able to present ko the different department or the ministers 40 people in the floor have ne ai je ko si ne bala I problem je si problem me kam ngane lai back chala kana ko schedule type order 1950 se kamra schedule type order 1950 se 1956 1976 2002 2011 da ama ani ahum mari rak amend to ga akoi gi ngasai gi ozara bi ba any kuki adage ama muhapsan ni ama mulokthokani ama muhapsan ni ama mulokthokani to ga haptok loksin to ga da manipur de lai ba political power hai ta the whole of manipur gi 60 MLA gi political power je khana da bida quota based da sai mi je population je yam galak na ba natraga handarak na ba natraga tribe masing yam galak na ba hanjan hapsin to kanda ngasi akoi census amadi delimitation gi stage ori ne ba si posi to kana yo schedule caste ki quota leise seat quota leise ama khaktani general category manung da quota am da leite akoi sidai da Michael na changa bole pasu dum yai akoi na Michael mahum da sala bole pa yaroi ko si gi problem se lai je hoji laiba India gi laiba structure sida akoi manipur akoi khangdab se akoi hoji tawriba problem punamak se power gi struggle ne ba si census hek loi ba da India gi ne ba census hek loi ba da ingi ne ba se kai no di census ki manung du da 60 MLA gi seat sing je som da chatpa som da chatpa som chakki ba maitai ne ira len ka ba ya jaga do create chakadoi ne khara mana Michael gi jaga chakki dine khara mana oza sang gi jaga chakki dine Michael ne ira len ka do khara mana akoi da lakte ne khara mana som chakki dine 60 day and da so adu condition lakte ne aduna maram oi kanda census manung sida ai gi jaga da ai gi mi thamoba ai gi Hamlet village oza sang no je hai ba do Hamlet village sing je hong kong to da yawan gi ba si
mi khuding ma ke agenda ni tribe khuding ma ke agenda ni akoi gi jo agenda ni akoi agenda sina kamai no hai ga na sai akoi gi jaga sida ayo jai jaba schedule caste ki one reserve category le je kai gumba phibam ne ya ta na delimitation to the yam thina solak targadi schedule caste ki kendra ahum mari le je sibauda reserve seat ONG hai bagi dimala wa ya le ke ba aduna sime am je loina ma kai ni ko punjal laga akoi na hoji yeng doi je aina Michael na oza sangna akoi na swai da prasar to ba akoi na hai bane ya roi ba assembly sina deputy CM ani si chief minister gi banglo da na taga magi jaga da office pazara piraga famala kanda manipur gi any issues ya moi famina ga solve to pa change ko amana adale ama sidale ga chinna ha ni yaro ba si je ko aduna ai gi sincere appeal de ka kanda indigenous people da whosoever is the indigenous people 34 36 tribe let's join hands let us join hands ai maitai ni ma tribal ni aduni yengum je aduga na manipur gi political history se 1947 Manipur Constitution Act ta adu matamduda 53 seat vote ka matamda tribal ta manga yawi bani naga yawi bani Chochanpur dagi kuki yawi bani adu matamda there was no quota after we joined the Indian Constitution quota was enacted sinevalize ko koi gap khadi le mbi chinga koi rule to na be si myam je ningjang ga akoi le situation ji assembly na through law phasna handle to bi oza sangna ngangan bi gano aingon da ngangan bi gano oza market da ngangan bi gano akoi je phami je noi bu appreciate to gi saruk to oi jage na sumain tham je dam lak ti ko ja hojik se ko gi hindrance sai gadra bottleneck sai gadra chahi se mayam silam dana mayam na peace normal si gi matang da yam na chap chana khoi gi ningthi na khana bagi matam dudi akoi yowra bai do oire mayam puna mangna pame adubo sigi mawong ki da sigi status quo sida dum leiba kanam tana su pamde adugo huji akoi oja lamja thang su huji oja ma kelna su huji habi ki do amaga mu akoi gi maning the back ta leibe gi pot amakak su panbi ki bese adu masigi separatist ki agenda se leiba kangbu sina adum akoi gi yana da na ba hindrance tho na ba sigi pose dum tau lei taragadi masigi pose makoi gi pami ba separate demand separate che gasina ki taragadi madu gi poto adum akoi gi mami sham ki dum dana adu gi pose adum masi adum mai simul handana tham ra ba pot am su lai ha ta huji lei ba akoi gi bottleneck se kamain tham bini uza am dai je aham da sigi longulen guite ai ba no pa ji kana no ma cam credible oi ja no ai je si hana yam question ngom de ba Pading asing ang tani poklay je oza sang na ngang ora kanda mana zero FIR am tok zero one ko 2023 dagi ko tu ITLF ki mathak ta lebe FIR lising amung le ngone police na action am bolo ko te court na su lo ko te PIL dama amle kai no moina pa mi je kai no ba de either longul guite si kana gum mi amana harbor to ga mawon da sai gi si gi issue je strengthen tong no ba hai tare ko mi census ki kai am la ni marak sida de litan gi kai to gan sida strengthen to no to bra hai bagi ai ngon de adu gumba wakan do in le hai ta sida naga ki adu da adu gi ai ngon da concern ke su oi de hai ta ani su da mana do we fire ji ma si nei je section 196 amaga 353B 353(2) hai ta ko ma sida han bai 196 di akoi ne ngasi bau da 2023 dagi hauraga la ko da defend PIL da defend FIR zero FIR ma am da ko tu ama di ITLF ki matak da thangaki ba FIR ma am da yam clearly yaw ba promoting enmity and ill will between community ne ba se ko si FIR si mana palebe 196 section je oza sangha sadamana adu pan ge hai tar gadi we have to question the government and the police department what they have been doing with the ITLF and ko tu every time da even government gi mathok to da bauda ku tingjalaga yelakpa adugumba organization jingi mathakta case file to da section 196 101% yaw ngon rank lew ko adagi amana mase mana is a false and misleading information 353 guys the dead body ama phangmo tam da go initial sagi handling amalai then my documentation stage laini dead body pangana go then the unclaimed found body oi tari madugi process to ali medical involvement laini forensic akadam ne adu ko then adagi my transportation process lai then my dignity asi badugi dignity ngang na my handing over se concern oi ma gi kana na machim now kana na lawi community na lawi apon dead body im si ko tangkulam si le mena oza jang ka san chalaga ai tangkul ai lor ya ya roi ko magi originally magi kahani exact bloodline du yenga last bloodline du no so mase receipt to du ne ko adugum ma leini ko then adagi nga sai handling ji evidence ama da ka ko to moina
ngasai ai wakanda manung da leba pot khara khumjana bona bada oza sang sada moina blame toraga FIR sina mara moina kanda original police investigation do namsal laganda ko oza sang sagi ngasai ke ta magi mathakta charge to bosina moi original ngasai ai no jai ba khoi mar oina media na su masigi discussion je tau jai ta di police tagi magi ngasai gi handing over to bogi this is dead body se kana de hand over document khara di pairaga to biram di nu ai da ne oza sang ai je ko hadi mi je ta sengna kana no karam khun gi mi no amuksi gi ne moi ma gi ne moi ma gi ne moi wari bo ko adu leitana ba media na su original paper kano dagi police tagi kai dagi maru na dead body ani si gi identity re kana de hand over to gi adi mai si ba gi maram se kai ne na hai adu me am do loino pai bi re to di nu ai da ne si di koi di ngasai gi saving the asang ka sa face ki type discussion di jata do re bo ko si ma ga tham jage adu ga ngasai gi aina ajeni gi manipur police na FIR ji any FIR police ji any complaint ma accept to bom thoi alu bo sai gi complaint du gi ngasai gi ke ni ko ma gi inquiry du to ko matam da go palai ba section jing du sigi situation si timing ji si no matam da manipur miam na moi da question hang oi da ji moi kan ngam ne ba man de ma si akhoi gak tai wan te ai nga si ke nom da wi honorable Govindaski magi ngarangi media kanoda assembly ki statement duga panaraga yenga kanda panara yenga matamda ngasai gi kamain tawge da panaraga yeng mada akhoi gi kanona ku group amana irak matamda ko Facebook da sum generally irak pani mi amana ko masakang makang da bai to krase mana irak kanda maitai sing sina thugai gi ba yum mayam se loina mak sara kanda sagadamni adui matungda ku gi jing hanjalagadamni gaina irak ko one sided oiba angle da irak pa yawi sigi FIR si su chamana ba mong ni koi ki chojan buda mitai singi thugai ga ba jaga atopa jaga da thugai ga ba mayam le ri ko si mayam je chamana ba mong da ko me yeng bi bam change ba police ki mathau di complaint accept to bani but akoi gi thau jina kai no ga na reasonable oi ba mong da mayam da media gi through the miyam da masi gi pros and cons je khangan ba du ne ba da aina pam jabadi kai no ga na ma gi maru oina disease jing gi death certificate sing do copy police tay waisu kaisu poker to magadi ko aduga sibam do kai no then handing over kanada tawi postmortem to ge ba to ge da bra wari bo ko dead body accept to mi do kana no ai do madu khangni ai ta adu si kaim yaw do bi de si longlun gui te sina asiba ani si gi maming da masai ye mi ani si akoi gi kugi group ni na traga Thadou group ni na hairaga mana masigi manung sida changjal laga di escalate oi ba ba police ki hen makuta legra ba pot amabu hena escalate to se ai di oza sangna counter FIR oi da counter case ma bu to ya bjala na ai de do main thamjai okay jayam no je hujiksu lady post da no statement akoi ki official statement from police tagi di uje po sigi post lai tre duna oza Shanta na su thambi ki ba kari gumba pot khara FIR ge hai taragadi mamanga thokiba hana sunabagi violent incidents mayam am leire madu tawkiba singdugi po singdu adu mana mani naidana yam ingna leibe po singdu adu suloin chingthorakpa yai aduna maram charagadi adum tawgani tawe adu go sigi maruina FIR dugana khoi keeping aside nakan thamgre harakanda karigumba khara akhoi gi leidiba irang kidan na thaina na bai damakta masi se sinna na bai ge dugumba mechanism oina lakpa hi pot amaka karigumba khara khumjinna bagi hai tare adumaina la abra habagi hiram sida khoina sumaina biengakpa taragadi hujiksi kana khoi gi findings mayam je sumaina puthok matamda sumaina tong matamda mamang samyam mam leikre dum chayet na pha leita bhai dare kayam gyam na transparent oi fam thoki haibesine khoi gi public ka loina na sai matang ki da issue su kana na kamai tham biding government puthok ka man bibra subu puthoi government subu puthoi ai je gyam clear ka ta haide akoi marak sida ne akoi su dang noi jida wai ta mayam na peaceful ne ko ne kan ho ne sida activist khana dum sai ai chu jam pu chakne edu da malem for example malem thongam ko mana heng ai chu jam pu chakne ne hai ko IT level ko tura mana object to ga che barem thore ko saga ke thongam ge ko malem thongam du su kham ga dam ni situation ji yadri bu ai je ko tau gi no ngai ko khot ko koi nang pu nang chat pa do akoi yaw na koi silli khar warming up le ri kan sida IT level to amu ho duro no ju hayu ma won ju yai adu khana je ba ko mi di akhoi di chatning ne khoi ngai ngam da bane ba aina malem do amoy masu ai gi agenda do lai da ai di chakani ha di ai or ju dum chat pa ta bane ba to wodo yeng do pot di kai no ha ga na how is the government handling it sigi case mi si ba ji to kho ba icham chamba agenda da ko sat ke ai matam da mina story be statement do moi defend to ngam de ne government aduna government gi sai te di
ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯒꯃꯦꯟ ꯁꯤꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯂꯦ ꯇꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯒ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯪꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯆꯪꯅꯕ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯆꯪꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯣ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯖꯣꯁꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯋꯥꯔꯕ ꯇꯟꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯉꯥꯏꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯅ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯀꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯩ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯗꯦ ꯅꯣꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯈꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯕꯖꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯀꯣ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯠꯕꯨꯡ ꯂꯥꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯑꯃꯇꯅ ꯚꯔꯆꯨꯋꯦꯂꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯗꯦꯟ ꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯒꯃꯦꯟꯇꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯊꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯃꯉꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯐꯝꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯃꯦꯟꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯀꯣ ꯃꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯈꯟꯕꯁꯨ ꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗा इफ लाक्तारदी नागा कुकी ओइगिनी जनरल से तोान लेउने सी मैं क्लियर होइना होय खंगम चंगे आइडिया ऑफ मणिपुर से पुगान को सी कायरक्तनबा मौंगदा सरकारना लॉ से एनफोर्स तौबिगदमनेबा अदे अखोय समना हाबदा ngasi je ai si meite amoina ai general ni ai gi एजेंडा अमा लाकांदा ngasai Thadou ga tamo ke no se asang tamo asang hojiki tangkul jiga moi anina ama oina pullaga aingonde attack torokdana ba aina naga ga tangkul ga pullaga Thadou de attack tawdana ba sarkar na sinjagadamne se moi gi politics na sondarak padaini si na de wari ne akoina ozajang iyamba akoina akoigi ground level da pulloi se haita so ko politically di yongone what is going on with the government that's true politically di yong ibani di pungi da biya ba aina mo phamgi biya ai di fa ai di guite wari sana ro ai di hosi ITLF ki kano gilja wajong da mai matak da ina FIR 0 FIR ma taw le ba akoina wai train bo kon tam da kuide du tam da July 2023 mo ndo male ko matam de NBN na CMO ko akoina first railway line la kanda mana yam provocative statement ham thole ba railway sida nomai pusan gre adu pusan arms and MO has been carried ena police FIR file to ma ngasi bo mo da question to we detail am to like ba ai adu ne ba ina ai saka da ina government ne biswas lai te ai je maram di hoji lai ba situation sida naga gi ama kuki gi ama adu so yam haining gre kuki gi ama ene sa pe ya roi hai ba jaga sigi mi mana deputy CM or kanda akoina sai solution porokpagi level bauda assembly sida not even an hour not even 5 minutes pau khanagi deba akoi MLA singjina ko whatever has been discussed is regarding the infrastructure job creation development yaeba but akoi development je community level da develop tau ja di yagadra ai ani equal development ai je kana no law ja akoina na to doi tadi huji leiba deputy CM ani sina Imphal Valley manungda deputy CM ama sina Imphal Valley manungda laktabida mana paiba department RDN PRG implement to paganda akoi satisfy oira na to oira question am leiba se ko territorial council RDN PRG ni adagi ngasa ye ma akoi huji leiba ADC ahum ne lei se RDN PRG ni ko forest bange akoi gi kanona nagai chinau na pai lere abe tadi ngasai gi akoi de leiba ngasai gi ga tare agi base forest ki clearance phangidra guite kano se nangi German road se kano to RDN PR na tawaga PMGSY through gida samjan gidra different infrastructure manipur thuai we among the infrastructure semgala kadra je ai gi thamoi de phaujai mayam phobiram de ya ko ai na blame to je nemsa kip ge direct blame to bonate ko forest minister de blame to bonate ai na blame to je assembly de ne ba the assembly is not able to present ko the different department or the ministers for the people in the floor have ne ai ko si level la problem je si problem e kam gane la back chala gana ko schedule type order 1950 se kamra schedule type order 1950 se 1956 1976
2002 2011 da ama ani ahum mari rak amend tawga akoi gi ngasai gi ozara bi ba any cookie adagi ama mu hapsan ni ama mu lokthokani ama mu hapsan ni ama mu lokthokani tawga haptok loksin tawga da manipur da lai ba political power hai ta the whole of manipur gi 60 mla gi political power je khana da bi da quota based da साइगी मी जे पॉपुलेशन से याम गलक ना बा नत्रगा हंदरक ना बा नत्रगा ट्राइब मसिंग याम गलक ना बा हंजन हंजन हापो ऑप्शन तो कांदा ngasi अखोई सेंसस अमदी डिलिमिटेशन की स्टेज हो रही ने बा सी पोसी तो काने यो शेड्यूल कास्ट की कोटा लेसे सीट कोटा लेसे अमा खक्तनी जनरल कैटेगरी मनुंग द कोटा अमद लेते अखोई स्टेज द माइकल न चंगा भोले पसु दुम याय अखोई न माइकल महम द चला भोले प यार हो सी की प्रॉब्लम से लाइजे होजी लाइबा इंडिया की लाइबा स्ट्रक्चर सिदा अखोई मणिपुर अखोई खंगदब से अखोई होजी तौरिबा प्रॉब्लम पुनमक से पावर की स्ट्रगल ने बसी सेंसस हेक लोइबदा इंडिया की नेबा सेंसस हेक लोइबदा इंगी ने बसे कई नोइदी सेंसस की मनुंग दुदा 60 एमएलए की सीट सिंग जे सोमदगी असोमदा चतपा असोमदगी सोमदा चतपा सोमदगी सोम चकिबा मैतै ने इरा लाइन काबा याब जगा दो क्रेक चकदोइने खरा मना माइकेल की जगह चकिदोइने खरा मना ओजा सांगी जगह चकिदोइने माइकेल ने इरा लाइन काब दो खरा मना अखोइ द लाक्तोइने खरा मना सोम चकिदोइने 60 दे एंड दा जो अदु कंडीशन लाक्तोइने अदुना मरम मोय कांदा सेंसस मनुंग सिदा आई जगह दा आई मी थमोबा आई हेमलेट विलेज ओजा सांगनौ जे हाइबदो हेमलेट विलेज सिंग जे होम काउंट तो बदा यावन गिबा सी मी खुदिंग मके एजेंडा नि ट्राइब खुदिंग मके एजेंडा नि अखोई की जो एजेंडा नि अखोई एजेंडा सिना कमाय नो हाय गाना साई अखोई की जगह सिदा आयो जे आइजबा शेड्यूल कास्ट की वन रिजर्व कैटेगरी लेजे कई गुम फिबम ने यारतदना डिलिमिटेशन तो बदा याम थीने सोलक तागदी शेड्यूल कास्ट की केंद्र अहुम मरी लेजे सिबाउदा रिजर्व सीट ओएनजी हाइबगी डिमाल ओय हाने लेते हेबा अदुना सिमे हमजे लोइना कहीं को पुनसलगा अखोइना होजी येंगदोइजे आइना माइकेलना ओजा सांगना अखोइना स्वाइदा प्रचार तोबा अखोइना हाइबने यारोइबा असेंबली सिना डिप्यूटी सीएम अनीसी चीफ मिनिस्टर की बंगलोदा नत्रगा मागी जगह ऑफिस फजरा पीरगा फमलकांदा मणिपुर की एनी इश्यूज है मोय ओम फमिनरगा सोल्व तौरपम चंगेबको अमन आदले अमन सिदलेगा चिन्ना हायने यारोइबा सिजेको अदुना आइगी सिंसियर अपील दे केनो गांदा indigenous people whosoever is the indigenous people 36 tribe let's join hands let us join hands ai maitai ni ma tribal ni aduni yengum je aduga ne manipur ki political history se 1947 manipur constitution act ta adu matamdu da 53 seat vote ka matamda tribal ta manga yawi bani naga yawi bani chochanpur dagi kuki yawi bani adu matamda there was no quota. After we joined the Indian Constitution, quota was enacted. Sinevalize ko. Koi gap khadi le MBI chinga koi rule to na be to si myam je ningjang ga akoi le iba situation ji assembly na through law phasna handle to bi oza sangna ngangan bi gano aingon de ngangan bi gano oza market de ngangan bi gano akoi je phami je noi bu appreciate to gi saruk to oi jage na sumain tham je. Okay za yam nungai je yam phazana oza sangna tham bi de duga amana akoi gi tung da khara salap pa hai tare oza gi wakhalon in what ways can future incident be handled more responsibly do koi tokai ta ba khaibum ta na ba sigum ba gi thodok athok sing amuk kana tholak ta na ba hai tare swi su dum yamna akoi gi phajana dum nei na ba ya ba ge chobis ko om hai tare oja santa da oja concluding remark when oja ten tak mate matham bi akoi di lei ba phibam sida koi na hai do bo akoi da pa angan bi ra kano koi ngang da na ba khona biu ai je ko topic si bo lei roi dam ne saka ne yam pa ba to re kai na miyam da akoi di ngasai ye pa level lengak sigi मोगी प्रोग्रेस से अखोदी मधु डिस्कस तो है नेबा लेगा के असोन में डिस्कस तो फत्ते को अदुगा ngसाइगी तेंतक ना हाइजरबदा को ngसाइगी मी अनि सिबसे होय नोइते कंडेम तोई कइमाय कमाइन तो सिरिनो हाइबदो पुलिस ना थिदोपियु स्टेटमेंट थोलप मतम ngai लेबसे समाय हायेंग जो अखोय उमम का थोला सुंग ngang ले ताय मोजु इरिटेट ओर कनी गवर्नमेंट जो को अदु मोइना स्टेटमेंट ना फजन थोपिरो अदुगा कुकी ना मी हाथ पसे कुकी की खुलाई पाइब सिंग मरु होइना को मोइना मी हाथ पसे दी तांखुल हाइब लेते मैते हाइब लेते they have even killed their own people कांगपोक विद खुनगी निंगथौ चिंगथो फा फु सिगी लेरिबनी रे पोपी था जे हाइबदा यादे हाइबी फुबी लेरिबनी हेंगलेप त कई द मैम ले साइको त को अदुना सरकार ना मागी रेकॉर्ड थो फगत पिरगा कमाइना एक तौगदम नोइदो सरकार खंबी होइना सुमाइन तमजे ओके जा गवर्नमेंट से responsibly act tobagi tangai fadaba dumadi adumak laire aduna akoi ngosigi thoiba kuki khunjani sibagi thodok sisu akoi ge thadau community ga connect tawi tawde habe ngasigi pen da bagi tongan ba akoi gi group sing ditu intervene tobagi post lai adubu masidai sida akoi gi
sarkarna punamaksigi daita lawgadabdi sarkargi makutini mai makutini taraga leise aduna masida connect tawba tawdaba haiduna akoi nakanamrom dabu tongana mung thamgi taraga su masida yam phajana government sida masida akoi carefully consider tawrakanda facts phajana verify tawba sima dakar oire aduga akoi gi assumption oiba oiramni oiramoi tawba sigi rumors mayam sigi mayam na chingnaba akoi wakhanda poiba sima kokhan biba phajana verify tawba aduga hojiki oinadi huji akoi gi official finding the credible evidence ta akoi gi rely tawrakanda puthorapudha mayam duna pami aduga government gi role si yamna crucial oi sigi matam sida mai si transparent ama koi ensure tawba yamna fair oiba aduga unbiased of investigation do akoi mayam sida pami adu tare mayam gi chingna bangang gi mayam selwen mak tokini masini ye mayek seng seng adum thamtara gadi aduna akoi gi public ki trust se masida ista padan maintain tawbiba aduga misinformation mayam gi marka nungai ta pokpasi masi punamaksi masi sop tawbasi masi laksin basi government ki mathauni aduna aroibada akoi gi priority si akoi gi achumba haba posida akoi gi focus tawbiba justice aduga kaglup phurup mayam taminari ba kundamnari ba apik state social harmony sima maintain tawbiba aduga akoi gi amana amada blame tawna mayam am thoi basi irang si marakida masi masu akoi gi leitraba matam duda akoi gi aseng banung sibagi akoi gi lambi the way for to lakmina dunia duna leiba all communities mayam sigi yamna akoi gi responsible oiba dialogue ama lakna bagi tamakta encourage tawba haitare adugi potum ensure tawbu su government gi side gi amada kar